Shalom, menjuah-juah membantah kerana setun ijapai kita tadi ibas Pak Senda. Ope dengar kita megikan kata dibata sejadi pergegah membantah ibas perjumpaan tas kelenda maras kita toto. Puji-pujian ras pengatakan bujur i penangkih kaiman bando o Tuhan dibata Bapa si perkuah. Malam dengan mereka kalau kami ngejap kena kelengatan lapar hari kampak kami. Sehibas Pak Senda, kamu go nugu kami ya Tuhan. Go bancika kami pemurate ter kami arah jambur setun kami ibas kami ngorati katandu. Tuhan kami dagis petangkas katandu ada kubus-kubus perhatian kami. Maka ngasup kami ngangkaisa terlebih pe makai kenca. Jadi pergegahan kami. Sinerangi perdalan kami, rasinambai kepentaran man kami, ibas ngalakan kerina prewen kegeluhan sirah ngerim kami warseneda. Gelah kami banci jadi pemenang ras gelando i permuliakan. Ngerana dage kamu Bapa sebab kami go sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nandai turang rasenina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibata sejada pergegaman banta ibuat ibas Heber 10 ayat 16. Heber 10 ayat 16 baginda nina. Ula lupa rebahan si muhuli dengan si sampat-sampatan. Si ema persembahan si ngena ate dibata. Seijenda pengegenta. Ibas sada cerita si inspiratif lit skala pedagang singgo setun. Ia erdagang selimut si mahal. Ibas sadawari lit sada pelangganna skala perwapan singgo kaya metua ras tuhu ia tridah kala silabo mampu tapi nina pedagang dai ilai nina ia kaya tendo nina surah-suraku nukur sada selimut si murah lagi ya gelah jadi cabin man anak kuras siman bangku ia kena angin kami lah balik rumah kami nina. Sen ku sitik ngenca nina perwapan dai. Makar na pedagang dai. Kasakali buena sandu nina icidahkan perwapan si nukur selimut dai tena. Maka pedagang dai buat nasada selimut si mahal. Ibre kena enda bawa ke rumah nina. Gelah anak ando rasnde harando banci ia laber gehen nina. Maka ibaswari berikutnya perban idah kelak si dewan ka karena selimut si mahal dai si pakai perwapan dai si lauli erduit, lauli duitna, maka nukur kaya, tukur naka tena selimut ndai kubas pedagang endah. Maka sungkun nakaska ergana nina, kata kena ergana mahal, merawa kalak ndai. Engkai maka adiman perbaparan ndai berendo murah, man bangku berendo mahal. Padahal baling artina nilaina, baling artina jilaina nina. Reh nina pedagang ndai. Adin lebih aku erbidaga mantibata nina. Sekalenda aku erbinaga manusia nina. Maka kuban ergana bagi erga si biasa. Seni naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah cerita dan dai maka tridah. Labor kita kenlit duit, labor kita kenlit kedudukan,
maka banci sekala ia berhak gunandatkan sada-sada hal si Athena i tukurna nilai na bali raskai sila ngasup kalake artina nukursa. Tole pe i pertegas si jenda maka ulah siandalkan kinli tenta, ulah siandalkan pangkat ta, ulah siandalkan status ekonomi ta, ibas kita ndalani kegunhenda. Si priateken kalak sidaiban. Reh nina pedagang dai, adi kalak ndai nderbih kubreken dergana asasi tukur ndue maka anakna rasendaharana bancing kebergen tah mateng arkiteken labal rumah nanina. Maka tergerak ukur sinukur ndade payo labo kopet pas kai si kota kenendai Athena. Arah ogen tenandai sini naras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Si sampat-sampatan singena ate di bata. Erbahan si muhuli enda artina siarkan di bata i tengah-tengah kegelunta. Krina kita seitun. Apai pe kita larndoba. Maka kita pe harus memperhatikan mediate nandangi turang rasinata sideban si kekurangan. Sekai si bahan kita si muhule ekap si ngena ate di bata. Adi ngena ate di bata si bahan i tengah-tengah kegelunta. Maka pasti meria ukur di bata. Maka pasu-pasune simpar ku tengah-tengah kegelunta. Maka kita setun lanai arusna kita hanya ngukurkan diri kita sendiri. Coba si perhatikan kaus kemuhenta, kadek-kadeta, keluarganta, tetangga-tetangganta, melalakal si memerlukan penampat. Si mungkin iarap kena ibas keleng ateta manbana. Sebab labulit artina danana entah sana guna ngulihkan penampan ta'ai. Tapi kita ngejapkan. Maka di bata singgo nebus dosanta. Tuhan Yesus si engkau memberikan keselamatan manbanta. Ia engkau menyelamatkan kita ibas dosa-dosa tanari. Dosa-dosa ndai si tebus dibate, si tebus Tuhan Yesus saya la ternilai ergana, la banci ibandingkan rasada barang, entah rasada selimut si mahal la terbandingkan. Sebab guna nebus dosa ndai kesah ras darah perpanganna taruhna. Maka ibas kita ngoi tebus di bata. Ngoi selamat dekena kita ibas kuasa dosa nari. Ibas kematian nari secara rohani. Maka tentunya kita harus ngatakan bujur. Harus kita mediata nandangi turang rasinata sideban. Adi merepe kita lawo ngkurangi erta silik ibas kita. Malah pasu-pasu dibate resimparnakange ku tengah-tengah kegelunta. Mumpung lik dengan kesempatan sini berikan di bata man banta. Si pakaikan kesempatan alu muhuli. Erbahan si muhuli. Erbahan si ngena ate di bata i tengah-tengah kegelunta. Maka alu bagai kita pe banci jadi pasu-pasu, jadi berkat manturang rasninata sideban. Mungkin lihat ngalasan ta, aku pe meladengang artina siman tanggunganku, lihat dengan kang artina keluargaku, kempu-kempuku, anakku raskai sidebanna. Tapi iba sienda pe tentuna sini rasturan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Kita pe ibas krina rezeki si lit ibas kita lit kangeje
kerajaan kalak si deban. Lekang je kerajaan kalak si melumang. Lekang je si kerajaan tah rezeki kalak si ertina lalik pendahinna. Maka ibas mereh, ibas nampati, ulah si bahan perkiraan. Tapi merelah kita, nampatilah kita asa ukurta, asa gegehta lid. Maka pemerete penampak te banci jadi pasu-pasu manturang rasinata sideban. Maka ibas dalani kegelunenda rikutkan rema sisih man banta MK si sampat-sampatan singena ate di bata persembahan puji-pujiin singena ate di bata maka li telu hal si perlu sidah ibas perdalan kegelunta krina seitun. Si penting kal si dalankan di tengah-tengah kegelunta. Si pemena MK kita bersikap baik. Si pedoakan kita bersikap baik. Si petelukan kita bersikap baik. Entah pelu kata sedeban kita arbahan simhuli kata wari pak sape. Maka kita banci jadi berkat manturang sinata sedeban. Ras gelar di bata i permuliakan. Si pindo gegeman di bata guna banci dalankan rema sisih man bantai basuar sendah. Gelah arah krina pedalang kegelunta melala kalak tersampat. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, katando ngotangkas yang kay kami ibas perjumpaan kami sekali enda. Kami sipankan katando eda kuas puspratan kami, maka ngasup kami make kenca. Gelah ibas krina kegulung kami pebanci jadi pasu-pasu manturang sina kami sideban. Kami banci mereken penampat, mediate nadangi turang sina kami. Si berkekurangannya di tengah-tengah kegulunna. Gelah ia pe ngalaukan berkat-berkat rencana-rencana ras bagai pe pemerintah Tuhan ku tengah-tengah kegulunna arah saluran si berekendo arah kami. Bujur Tuhan di batas sampati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus sejada perjumpaan tas kalian jumpa kita ibas kesempatan si berikutnya. Tuhan Yesus sinampati kita. Haleluya. Amin.